бинандагони азиз. Нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хабарнигорони шабакаи телевизионии ССТВ, рӯзноманигорони агентии иттилооти Синхуа ва нашрияи бонуфузи Жесминжибаои ҷумҳурии мардумии Чин мусоҳиба анҷом доданд. зимни суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои хабарнигорони Чин оид ба ҳадафҳо ва афзалияти ташаббуси як камарбанд як роҳ дар таъмини рушди устувору бемайлони иҷтимоиву иқтисодии кишварҳо, аҳамияти баргузории ҳамоиши сарони давлатҳо ва дигар масоили мубрами байни ду давлат посухҳои мушаххасу пурмуҳтаво доданд. гузориши хабарнигорони мо. CGTN, China Global Television Network, is a multi-language and multi-platform media grouping. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با خبرنگاران شبکه تلویزیونی CCTV، روزنامه‌نگاران اگنتی اطلاعاتی سینخوا و نشریه بانفوذ ژنمین ژیباو جمهوری مردمی چین مصاحبه انجام دادند. تاجیکستان و چین همسایه‌های نزدیک و شریکان با اعتماد استراتژیکی میباشند. سمت‌های اساسی همکاری دوجانبه را بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی و گومانیتری تشکیل می‌دهد. هر دو جانب در عرصه بین‌المللی همکاری با ثمر را به راه مانده. اعضای تشکیلات‌های بانفوذ عالم از جمله سازمان همکاری شانگهای میباشند. جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های فعال عضو سازمان همکاری شانگهای و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از راهبران تشبسکار حل مشکلات بین‌المللی و منطقوی، اینچنین سهمگذاری رشد مناسبت‌های همکاری کشورهای اعضا میباشند. راهبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه جانبداری خود را اوید به رشد و گسترش و تحکیم مناسبت‌ها با چین در حل مسائل گلوبالی و تطبیق هدف‌های سازنده جانب‌ها بر نفع اهل بشر ابراز می‌دارند. از جمله کشور ما جهت رشد و توسعه بیشتر همکاری اقتصادی و تجارتی در دایره تشبس تاریخی یک کمربند یک راه و احیای راه بزرگ ابریشم هوسمندی زیاد ظاهر نمود. با در نظر داشت موقع مهم و استوار کشور ما در عملی کردن هدف آینده‌دار تشبس یک کمربند یک راه، خبرنگاران شبکه‌های بانفوذ اطلاعاتی چین قبل از برگزاری همایش سران دولت‌های تاجیکستان، چین و دیگر کشورهای اشتراکچی این اقدام در جمهوری مردمی چین با سرور دولت محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه مصاحبه انجام دادند. ضمن صحبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به هدفها و افضلیت تشبس یک کمربند یک راه در تامین رشد استوار و بمیلان اجتماعی و اقتصادی کشورها، درباره اهمیت برگزاری همایش سران دولت‌ها، وضع فعلی مناسبت‌های دوستی و همکاری کشورهای شریک استراتژی تاجیکستان و چین، سهم تاجیکستان و دولت همسایه در تحکیم همکاری منطقوی به منفعت مردمان دو کشور، اینچنین دیگر سمت‌های روابط دوجانبه به سوال‌های خبرنگاران چین پاسخ‌های مشخص و پرمحتوا دادند. مورد ذکر است که مصاحبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با خبرنگاران چینی در شبکه تلویزیونی CCTV جمهوری مردمی چین، در سامانه‌های اینترنتی، اگنتی اطلاعاتی سینخوا، در روزنامه کلانترین چین ژنمین ژیباو و دیگر وسایط اخبار عامه به طور وسیع انعکاس گردید و تا امروز علاقه میلیون‌ها نفر از مضمون و محتوای این صحبت آگاهی پیدا کردند. This is CGTN. CGTN. See the difference. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی شریلانکا مایتریپالا سیریسینا برقه تسلیت ارسال نمودند که در آن آمده است. جناب عالی، خبر فوجباری به هلاکت رسیدن و جراحت وزن برداشتن تعداد زیادی مردم بر اثر سلسله ترکش‌های مدهش در کشور دوست شریلانکا باعث اندوه به اندازه و نگرانی عمیق ما گردید. ما این عمل بی‌رحمانه انسانی را قطعاً محکوم نموده، بار دیگر ضرورت مبارزه به امان دستجمعانه را علیه تروریسم و افراطگرایی و همه گونه ظهورات زورآوری تاکید می‌نماییم. همدردی و تسلیت عمیق این جانب را
ба наздикону пайвандони қурбоншудагон изҳор намуда ба ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи 8 амали даҳшатноки террористӣ дар 3 ибодатгоҳ ва чанд меҳмонхонаи Шри-Ланка қариб 300 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардошт. шарҳи бештар дар таҳияи Аҳмади Назар. дар Шри-Ланка дар натиҷаи ҳамла ва амалҳои террористӣ дар 3 калисо ва меҳмонхонаҳои шаҳрҳои Коломбо, Негомбо ва Батикалоа қариб 300 нафар ба ҳалокат расида, наздики 500 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхона бистарӣ карда шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон бар асари амалҳои террористӣ афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатӣ даҳҳо нафар аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи Шри-Ланка, дар миёни ҳалокшудагон 35 шаҳрванди хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Британияи Кабир, Нидерланд, Португалия, Туркия, Ҳиндустон, Япония, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Марокаш ва Ҷумҳурии Халқии Хитой низ ҳастанд. 8 амали террористӣ дар Шри-Ланка ҳангоми ҷашн гирифтани маросими динӣ дар назди бинои калисоҳо ва 3 меҳмонхонаи 5 ситорадори шаҳрҳои Коломбо, Негомбо ва Батикалоа анҷом дода шудааст. ҳамзамон силоҳбадастон ба чанд бинои меҳмонхонаи минтақаҳои мазкур ҳамла карданд. гуфта мешавад ки амалҳои террористиро террористони худкуш анҷом доданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти қудратии Шри-Ланка, яке аз террористони худкуше ки дар дохили бинои калисо амали террористиро анҷом додааст, рӯҳонии таблиғгар буда, дар сомонаҳои иҷтимоӣ ақидаҳои гурӯҳҳои ифротгаро ва террористиро ҷонибдорӣ ва паҳн мекардааст. طبق اطلاع رسانه‌های خبری احتمال می‌رود که تروریستان یگان نفر از کارمندان مقامات پلیس شریلانکا را گمراه کرده به صف خود جلب کرده باشند. کارمندان ساختارهای قدرتی شریلانکا در رفت گذراندن عملیات ضد تروریستی 13 نفر را با گمان دست داشتن در انجام دادن عملهای تروریستی بازداشت نمودند. در جریان عملیات دستگیرکنی تروریستان و زدوخورد مسلحانه چند کارمند مقامات حفظ حقوق شریلانکا به هلاکت رسیدند. همچنین خدمتچیان حربی در یک فرودگاه شریلانکا تجهیزات ترکننده خودساخت را پیدا کرده آن را به ضرر گرداندند. وابسته به عملهای تروریستی در شهرهای کولومبو، نگامبو و باتیکالوای شریلانکا تدبیرهای امنیتی پرزور کرده شده است. چند ساعت پس از حمله‌های تروریستی و ترکش‌ها در منطقه دخیوالای شهر کولومبو هم در داخل یک مهمانخانه که در نزدیکی باغ حیوانات شریلانکا جایگیر است، عملی تروریستی انجام داده شده است. همچنین در یکی از منطقه‌های قسم شمالی شهر مذکور ترکش به قید گرفته شده است. در رابطه با عملهای دهشتناک تروریستی در شریلانکا از ساعت 18 به وقت محلی تا ساعت 6 صبح ساعت کامندانتی عمل می‌کند. حکومتداران با مقصد پیشگیری از خبرهای بردروغ سامانه‌های اجتماعی را بستند. تاکنون جوابگری عملهای تروریستی را یگان گروه بر عهده نگرفته است. موافق معلومات وزارت کارهای داخلی شریلانکا، حمله و عملهای تروریستی در مهمانخانه و کلیساها را افراطگرایان محلی انجام دادند. از روی معلومات رسانه‌های خبری، قبلا پلیس ملی شریلانکا وابسته به احتمال انجام دادن عملهای تروریستی در این کشور از جانب گروه‌های افراطگرا هشدار داده بودند. سروزیر شریلانکا عملهای تروریستی را حمله بزدلانه به مردم کشورش ارزیابی کرده، اهالی را به متحدی در مبارزه با تروریسم دعوت کرده است. عملهای تروریستی در شریلانکا دوام 10 سال اخیر مدهشترین ارزیابی شده است. حکومتداران به ساکنان توصیه دادند که در صورت مشاهده نمودن افراد مسلح و شبهه‌ناک سری وقت به کارمندان مقامات قدرتی محلی زیستشان خبر دهند. عملهای دهشتناک تروریستی در شریلانکا را که سبب مرگ اهالی بیگناه شده است، جامعه جهانی شدیداً محکوم نموده است. ادامه اخبار. روزهای 16-19 اپریل سال روان هیئت پارلمانی تاجیکستان تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهوروف جهت اشتراک در چاره‌بینی‌های سازمان اهنامه امنیت دسته‌جمعی و شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ فدراسیای روسیه قرار داشت. گزارش از جریان سفر مذکور.
ضمن سفر اعضای هیئت در کار جلسه‌های مرکزی اطلاعاتی و حقوقی، کمیسیه‌های دائمی عملکننده سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی، کمیسیه‌های دائمی عملکننده اسامبله بین پارلمانتی، 49مین جلسه پلنری اسامبله مذکور و کنفرانس عاید به مبارزه بر ضد تروریسم بین‌المللی اشتراک نمودند. در رفت جلسه‌های ذکر شده از جانب نمایندگان هیئت‌های پارلمانتی، دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل یک زمره لایحه‌های قانون‌های نمونوی، همزمان توصیه‌ها عاید به همانندکنی قانونگذاری دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه‌های گوناگون بررسی گردیده قرارهای داخلدار قبول کرده شد. باید ابراز نمود که پس از تنفس چندین ساله در کار جلسه‌های اسامبله بین پارلمانتی، دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل، هیئت پارلمانتی جمهوری ازبکستان و ترکمنستان نیز اشتراک نمودند. باعث تذکر است که در کنفرانس عاید به مبارزه بر ضد تروریسم بین‌المللی، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهورов سخنرانی نموده، عاید به تحکیم مناسبت‌های بین پارلمانتی، دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل در سمت پیشگیری عامل‌های به وجود آورنده تروریسم ملاحظه‌های خویش را ابراز نمودند. همزمان در کنفرانس مذکور هیئت اسامبله پارلمانتی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، کمیته مخصوصی اسامبله پارلمانتی بحر میانه زمین، ریاست سازمان ملل متحد عاید به مواد مخدر و جنایت، کنترتروریسم، دیرکتور گنرالی شورای اروپا عاید به حقوق انسان و ولایت حقوق و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی شرکت ورزیدند. در رفت بررسی مسائل 49مین جلسه پلنری اسامبله بین پارلمانتی، دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل نیز یک زمره قانون‌های مدلی قبول کرده شدند که از جانب رئیس کمیسیه دائمی عملکننده اسامبله مذکور، رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به قانونگذاری و حقوق انسان نصرالدین زاده امامعلی به سهم اشتراکچیان پیشنهاد گردید. در فرجام جلسه پلنری نقشه‌ها عاید به فعالیت منبع اسامبله بین پارلمانتی، دولت‌های اشتراکچی، اتحاد دولت‌های مستقل برای سال‌های 2019-2020 در سمت قانونگذاری معین کرده شدند. با همین سفر کاری هیئت پارلمانی تحت رئیست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهورov به شهر سنت پترزبورگ فدراسیای روسیه به انجام رسید. در نگاه به آقای روغون با عزم قوی و اراده متین فرزندان وطندوست و با ناموس کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. از رفت کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی روغون که به خاطر پیشرفت و ترقیات بیشتری تاجیکستان انجام داده می شود، همکاران ما گزارش آماده نمودند. امروزها در این کارزار ننگ و ناموس کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته، ساختمانچیان تمام تلاش خود را به آن روانه نمودند که تا کارهای انجام دادهشان را با صفت بلند و سری وقت اجرا نمایند. از صفت خوب کارهای ساختمانی و روحیه بلند بنیادکاران این انشاءات عیان می‌گردد که دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان را عاید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل سرمشق کار خود کردند. در هر قطعه ساختمان انشاءات مذکور کارهای ساختمانی با جوش و خروش پیش رفته ایستاده است که ساختمانچیان هم با قوه و متانت خاصه کار را پیش میبرند. کارهای ساختمان و وصلگری در نقب ساختمانی 4 طبق جدول اجرایش کارها و لایحه‌های پیشنهاد شده ادامه دارند. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن از آغاز ساختمان 10302 متر کوبی بتون خوابانیده شده است. حجم عمومی بتون خوابانیده شده در ماه حساباتی 1957 متر کوبی را تشکیل می‌دهد. کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی در این سمت ادامه داشته، ساختمانچیان هم جهد و تلاش خود را به آن روانه نمودند که کارهای در نظرشان گذاشته را سری وقت و با صفت به انجام رسانند. حالا ما در نقب ساختمانی قبط 4 کارهای بتون خوابانی آرماتوربندی را پیش برده ایستاده ایم و حالا ما در درآمدگاه نقب ساختمانی قبط 4 ایستاده ایم. از پیکت 179 تا 197 ما کارهای آرماتوربندی را به انجام رسانیدیم و حالا برای گرفتن بتونگیری اساسی بلوک ما را تیار کرده ایستاده ایم. در قطار این کارها در قسم پیش نقب کارهای کندن کوه و به پیش رفتن نقب رفته ایستاده است که در یک شبانه روز تقریبا تا 300 متر کوبی بتون اولیه گذاشته می شود. در قسمت سینه‌کار نقب باشد، کارهای کندن کوه و مستحکم نمودن دیوارهای کوه با پایه‌های ارک و بتون خوابانی اولیه از روی نقشه رفته و در مهلت‌های معین کرده شده به انجام رسانیده می شود. اینچنین کارهای زمینی، حفاری و آرماتوربندی نقب ساختمان 4 ادامه داشته، در حجم 133186 متر کوبیک کارهای حفاری به انجام رسیده است. حجم عمومی کارهای نقب‌کنی با نظرداشت نقب‌های دسترسی 176701 متر کوبی را تشکیل می‌دهد. کارهای بتون خوابانی در درآمدگاه نقب
ва қисмати даруни нақб идома дорад. ҳаҷми моҳонаи бетони хобонида шуда 2995 метри кубӣ ва аз оғози сохтмон 17801 метри кубиро ташкил медиҳад. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон зимни ҳар бозиди худ дар ин иншооти бузурги аср таъкид менамоянд ки ҳар як бинокори ин иншооти тақдирсоз бояд хуб эҳсос намояд ки нерӯгоҳи Рогун барои садсолаҳо пешбинӣ шудааст ва сифати корҳо бояд ба ин ҳадафи воло мутобиқ бошад. ва ҳамин аст ки сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби Рогун дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар корҳои сохтмониро шабонарӯзӣ пеш бурда тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона сохтанд ки то орзуву омоли чандинсолаи халқи тоҷикро дар амал татбиқ намоянд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабади сеюм корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратии ватанию хориҷӣ идома дошта дар ҳаҷми 2,33679 асад 44 метри кубӣ иҷро шуданд. масоати умумии корҳои бетони пошидашуда 106461 метри квадратиро ташкил дода, боз ҳам корҳои мазкур дар ин қисмати сохтмон идома доранд. ҳамзамон корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ва гузоштани анкерҳои ПНА АЖГ идома дошта, дар маҷмӯъ 53882 метри тӯлони анкерҳои ПНА, 59916 метри тӯлони анкерҳои АЖГ васлу насб шудаанд. сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта, дар моҳи ҳисоботӣ дар ҳаҷми 17937 метри кубӣ бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонида шуда 163362 метри кубиро ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки нерӯгоҳи барқи обии Рогун мактаби бузурги омода намудани мутахассисони баландихтисос ба ҳисоб рафта, аз ҷумла ҳазорҳо нафар ҷавонони парвардаи замони соҳибистиқлоли кишвар дар ин иншоот кору фаъолият доранд ки дар партави ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ намуданду аз он ифтихор мекунанд ки дар чунин як сохтмони азими аср кору фаъолият мебаранд. ман ҳамчун ҷавон гуфта метавонам ки Рогун як мактаби ояндасози миллати тоҷик мебошад ва баъди ба анҷом расидани геси Рогун мо ба боварӣ гуфта метавонем ки оянда дигар гесҳо дар пеш истода аст, онро бо сари баланд худамон сохта метавонем. нерӯгоҳи барқии оби Рогун барои мо ҷавонон яке аз мактабҳои бузурги илмие мебошад ки мо ҷавонон дониши худро дар ин ҷо такмил медиҳем. баъди хатми донишгоҳ қариб тӯли 7 солши дар ин сохтмон кор мекунам ва қариб ҳамаи корҳои барқкашӣ ва пайвасткунии шитҳоро аз худ кардаем. бояд тазаккур дод ки корҳои сохтмонӣ дар агрегати рақами 5 қариб ки ба интиҳо расида, дар ин нуқта муҳандисону сохтмончиён корҳои пайваст намудани ноқилҳои баландшиддатро аз генератор то кӯрӯе анҷом дода истодаанд. қобили зикр аст ки корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар нерӯгоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ, ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуда ва ин кор то анҷоми пурраи иншоот идома пайдо хоҳад кард. сатҳу сифат ва суръати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Рогун мувофиқи нақшаи пешбинишуда ҷараён дорад ва рағбату дилгармии диловарони Рогунро таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзоиш додааст. мавзӯи дигар: сабзавоти тару тоза дар 4 фасли сол. агентии иттилоотии Синхоа дар бораи аввалин лоиҳаи ҳамкории Тоҷикистон ва Чин дар самти гармхонадорӣ маълумот додааст. дар ин гузориш сухан дар бораи гармхонаҳое меравад ки аз ҷониби мутахассисони ширкати чинӣ Ҷиньян Инхай дар ноҳияи Ёвон бунёд шуда, дар онҳо помидор, бодиринг, қаламфур, боимҷон ва дигар намуди сабзавот парвариш мешаванд. агентии иттилоотии Синхоаи ҷумҳурии мардумии Чин менависад: лоиҳаи мазкур намунаи воқеии ҳамкории миёни Чин ва Тоҷикистон дар доираи ташаббуси камарбанд ва роҳ мебошад. дар заминаи гузориши агентии иттилоотии Синхоа, агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар низ дар як маводи таҳлилии худ таъкид кардааст ки ин лоиҳа собит менамояд ки дар шароити иқлими Тоҷикистон дар гармхонаҳо метавон дар тӯли тамоми сол ҳосил ва даромад ба даст овард.
яке аз роҳҳои паҳншавии бемориҳои вируси норасои масунияти одам ва зиёд шудани гепатитҳо истифодаи таҷҳизоти тиббии нодуруст тамиз шуда мебошанд. ин навбат гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳолати беморхонаҳо ва муассисаҳои дандонпизишкии шаҳри Бохтарро мавриди санҷиш қарор доданд. риоя нагардидани ҳолатҳои санитарӣ гигиенӣ дар гузориши Зульфия Раҳимзода. тадбирҳои назоратии гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муайян намуд, ки дар беморхонаи клиникии шаҳри Бохтар шуъбаи таваллуд хизматрасонии тиббӣ дар шароити ногувор ва ҳолатҳои ғайрисанитарӣ расонида шуда барои муоинаи занони ҳомиладор асбобҳои зангзада ва нодуруст тамиз шуда истифода бурда мешавад. ҳатто дар худи валодатгоҳи шуъбаи таваллуд асбобҳои тиббии ёрирасонанда дар матои рангаи синтетикӣ печонида шуда дар автоклав гузошта шудаанд, ки ин амал бар зидди талаботи стандарти безараргардонист. ҳам синтетика ҳам ранг дорад. ранги ҳарорати баланд дорад. баъд намик асбобтон заҳрнок мешавад. асбоби ҷарроҳиро ки гирифти ки нам дора вай автоклав кор намекунад дуруст. дар беморхонаи клиникии шаҳри Бохтар на ин ки шароити беморхона ва хизматрасонӣ дар ҳолати ногувор қарор дорад, балки кормандони соҳа оид ба тарзи дурусти безараргардонии асбобҳои тиббӣ ки ҳангоми таваллуд истифода мешаванд маълумоти дуруст надоранд. камбудиҳои ҷойдошта аз он шаҳодат медиҳад, ки дар беморхонаи мазкур касбият ва дониш аз мадди назар дур монда است. اگر безараргардонии асбобҳои тиббӣ дар таваллудхона дар ин сатҳ қарор дошта бошад, сарчашмаи зиёдшавии гепатит ва дигар вирусҳо чӣ ҷои ҷустуҷӯст? зеро манбаи мушаххаси сироятёбӣ ба вирусҳои пурқуввати вируси норасоии масунияти одам ва гепатитҳо ин истифодаи асбобҳои нодуруст тамиз шуда мебошад. дар беморхонаи клиникии вилояти Хатлон бошад, тамоми асбобҳои ҳам барои ҷарроҳӣ ва ҳам барои таваллуд истифода мешуда дар бинои фарсуда ва ҳолати садамавӣ дошта безарар гардонда мешаванд. дастгоҳҳои тамизкунӣ низ ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуда корҳои безараргардонии асбобҳои тиббӣ нодуруст анҷом дода мешавад. то дастрас намудани автоклавҳои нав ва бартараф кардани камбудиҳо фаъолияти шуъбаи ҷарроҳӣ ва шуъбаи таваллуди беморхонаи вилоятӣ аз ҷониби мутахассисони хадамоти назоратӣ қатъ карда шуд. санҷишҳо нишон доданд, ки дар ҳуҷраҳои стоматологии шаҳри Бохтар, кӯчаи Айни 98 духтурон бе натиҷаи ташхиси вируси норасоии масунияти одам ва гепатит мизоҷонро қабул карда табобати дандон менамоянд. мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар назди ҳама стоматологияҳо навиштаҷоти бе маълумотномаи вируси норасоии масунияти одам ва гепатит бемор қабул карда намешавад вуҷуд дорад, вале дар асл аз ҷониби худи духтурон ин талабот риоя намегардад. ҳангоми санҷиш муайян гардид, ки кормандони стоматологияҳо доир ба истифодаи дурусти автоклав ва тамизгардонии таҷҳизоти тиббӣ маълумоти дуруст надоранд ва асбобҳо чанд маротиба ва дар чанд нафар истифода карда мешаванд. این از سبب گپاتیتس سپید دیگهش کجا شدن این дар маркази стоматологияи вилояти Хатлон бошад, асбобҳои яккарата барои табобати дандон истифода карда намешаванд. қулабкунонии дандонҳо бошад, баръакс дар резинаҳои яккарата чанд маротиба анҷом дода мешаванд, ки ин амал ба пайдошавии бемориҳои гуногуни дандон оварда мерасонад. масъулини марказ ҳангоми наборгирии ҷевонҳои утоқи қулабкуниро қулф зада нахостанд, то риоя нагардидани ҳолатҳои санитарӣ гигиенӣ рӯйнавор оварда шавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди стоматология воқеъ дар кӯчаи Айни шаҳри Бохтар, ки бо қарори маркази назорати санитарии эпидемиологии шаҳр барои анҷоми таъмир муваққатан аз фаъолият боздошта шудааст, худсарона дар ҳолат ва шароити беҳад ногувор фаъолият менамояд. фаъолияти ҳамаи муассисаҳои стоматологии номбаршуда дар асоси санади гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ то бартараф кардани камбудиҳо қатъ карда шуданд. пешгирии бемориҳо аз табобати он дида осонтар хоҳад буд. барои солимии ҷомеа ва тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим, табибон ба сокинон тавсияҳои муфид дода ҷиҳати дарёфти роҳи пешгирӣ аз бемориҳо тавассути корҳои илмӣ тадқиқотӣ тадбирҳои муҳим меандешанд. гузориши хабарнигорони мо. истифодаи бемавриди маводи доруворӣ, ғизоҳои равғанӣ, камҳаракатӣ ва беэътиноӣ дар табобати зуком инсон гирифтори бемориҳои гуногун аз ҷумла гурда мешавад. солҳои охир шумораи гирифторони бемориҳои гурда бинобар сабаби риоя накардани талаботи мавҷуда зиёд гардидааст. дар тамоми ҷаҳон маъмул аст ки чӣ қадар ҳаракат мекунанд ки истифодаи намаки оширо камтар кунанд.
حرکت میکنن که استعمال خوراک‌های روغنی را کمتر کنند. یعنی این همه در حالتی که از حد زیاد استفاده بردن اینها هم عامل آن شده میتوانند که به بیماری‌های گرده آورده رسانند، چون که در این حالت‌ها بلندشوی خلسترین خون به قید گرفته می شود و آن با بلندشوی فشار خون آورده می شود، در نوبت خود یعنی ضرر به گرده آورده می رسد. тамокукашӣ ро низ табибон яке аз сабабҳои гирифтор шудан ба бемориҳои гурда медонанд ки бархе аз сокинон ба ин масъала чандон таваҷҷӯҳ намекунанд. در نفرولوژیا این یک نمود تشخیص است که این آورده شده است، این یعنی نیکوتین و نفروپاتیا، یعنی که ضرر خوردن گرده در نتیجه استفاده بردن تماکو. تماکوی زیاد کشیدن در نتیجه بلند شدن کنسنتراسیای تماکو در خون آن به حجره های همون گرده آورده میشینند. نیکوتین و نفروپاتیا در عقوبت آورده میرسد به نارسایی مزمن گرده ها و بیمار از میفوتد. пешгирии гирифтор шудан ба бемориҳо аз табобати он дида осонтар аст. аз ин рӯ истеъмоли дурусти ғизо, худдорӣ намудан аз тамокукашӣ ва машғул шудан ба варзиши бадан барои саломатӣ муфид хоҳад буд. дар ноҳияи масҷои вилояти суғ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёдкорӣ вусъат дорад. дар ноҳия сохтмони лоиҳавии боз як мактаб оғоз ёфта, дар деҳаи Арнохун бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ майдони варзишии замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. با استقبال جشن 30-سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مسجد در جماعت دهات آببردان و ساختمان بنای نوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 26 آغاز بخشیده شد. بنای نوی مکتب با فرمایش مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها برای 530 جای نشست در دو بخش ساخته می شود. در ناحیه مسجد 6 میدان ورزشی ساخته شده. در این جاده صاحبکاران نقش خاص دارند. بنیاد مجموعه انشاءات ورزشی با سهم و اقدام صاحبکار محلی بهادر باقیف با روانه نمودن بیش از 800,000 سامانی از اقدام‌های شایسته است. این انشاءات ورزشی بالاپوشیده برای برگزاری مشق و مسابقه‌های فوتبال و یک قطار دیگر نمودهای ورزش مطابق دارای همه شرایط‌ها در مساحت 1300 متر مربع با میدان استانداردی 27 به 45 متر جای نشست برای 100 نفر تماشابین ساخته شده. در مجمع جای لباسی بازکنی، حجره‌های آببازی و قهوه‌خانه موجود است. در مراسم افتتاحی ورزشگاه تاکید داشتند که با بخش خصوصی برای سهمگذاری در چنین کارهای بنیادکاری و آبادانی امکانیت‌های وسیع داده می‌شوند. در میدان ورزشی تازه بنیاد نخستین قوه‌آزمایی بین دسته‌های فوتبال نورسانی جماعت دهات آبشاران و آببردان برگزار گردید. با اشتراکداران نخستین مسابقه گروه ورزشکاران نورس و ساختمانچیان تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تقدیم کرده شدند. بنیاد شدن این انشاءات ورزشی در جماعت دهات آببردان بسیار هم یک دستاورد بزرگ است که امروز از جانب صاحبکار ورزیده بهادر باقیف یک ورزشگاه بسیار هم در درجه عالی زمانوی علاقه به استفاده داده شد و امروز باشد نورسان جماعت به این گونه انشاءات ورزشی بسیار هم میل و شوق زیاد دارند. صاحبکار محلی بهادر باقیف همچنین یک اقدام مهم را برای بهداشت وضع خدمت طبی به اهالی دهه پیشه نموده است. انشاءات خصوصی گردیده را تعمیر نموده برای استفاده درازمدت به بنگاه طبی دهه سپاریده است. صاحبکار در دهه باز یک سلسله کارهای سازندگی را عملی می‌نماید. با سهم وی مرکز خدمترسانی که دارای فروشگاه، داروخانه، تالار مشق و سالمگردانی میباشد انجام یافته مرکز طبی آسایشگاهی بنیاد کرده می‌شود. امروز در شهر ترسونزوده مراسمی سوگان یادکنی نوسکاران قسمی حربی 6592 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در این چورابینی تنتنوی نوسکاران سوگند حربی یاد نموده صداقت خود را به خلق و وطن اظهار داشتند. گزارشی خبرنگاران ما. این مراسم تنتنوی در میدان اسماعیل سامانی شهر ترسونزاده با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. سپس بیش از 210 نفر نوده و شوندگان با افتخار بلند دولتداری سوگند حربی یاد نمودند. تاکید گردید که در طول تاریخ فرزندان دلیر و شجاع تاجیک بهر آزادی سرزمین اجدادی و پایداری صلح و ثبات جان‌نثاری ها نموده در دوران صاحب استقلالی جهت تحکیم پایه‌های دولتداری سهم مناسب گذاشتند.
والدین نیز در نوبت خود با افتخار بلند مسئولیت در صف قوه‌های مسلح خدمت نمودن فرزندان را قرض شهروندی معنی داد نمودند. من مادری سیدوف خورشیدجان سربازی وطن من امروز روزی قسمیات کنی فرزندم هست که ما آمدیم بسیار خرسند شدیم. من افتخار از آن می‌نمایم که فرزندی من با خواهش خود به خدمت وطن آمده است. من افتخار از آن دارم که به سن خدمت رسیده است. افتخار از آن دارم که فرزندی من در قطار همه سربازا در حفظ مرز بوم تاجیکستان سهم خود را میگذارد. سوگند حربی جوانان نودعوت شده در نزد خلق در سطح بلند صورت گرفته محبت بیکرانه آنها را نسبت به وطن و ملت بازگو می نمود. این چاره‌بینی با شکوه مسئولیت هر یک سرباز را در نزد وطن مادر باز هم افزون نمود. مشق‌های حربی و وطن پرورانه که از جانب سربازان قسم نظامی 6592 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با مهارت بلند پیشنهاد اشتراکداران کرده شد جالب بود. در همین زمینه چند نفر افسران و عسکران قشون‌های داخلی برای خدمت صادقانه به وطن و سهم ارزنده گذاشتن در تربیت جوانان در روحیه وطن دوستانه با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده سرفراز گردانیده شدند. маҷмӯи полиграфии ганҷ нашриёт дар мамлакат ягона корхонае мебошад ки дар раванди истеҳсолот корро аз сифр оғоз мекунад. аз фаъолияти ин маҷмӯаи полиграфӣ ки пурра ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ машғул аст хабарнигорони мо гузориш омода намуданд. ганҷ нашриёт ягона корхонаи табу нашрӣ дар Тоҷикистон аст ки фаъолияташ ҳама намуди хизматрасониҳои полиграфиро фаро мегирад. танҳо дар ин ҷо имкони иҷрои ҳама намуди фармоиш дар доираи як дархост аз таҳияи макет то омода шудани маҳсулоти тайёр мавҷуд аст. дар ин корхона ҳамарӯза ҳазорҳо нусха китобу дафтар, рӯзнома ва дигар намуди маҳсулоти чопӣ истеҳсол карда мешавад. طبق فرمایش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چاپ دفترهای فنی با آرایش ملی یعنی جای دادن عکس و سخنهای بزرگان علم و ادب تاجیک برای خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به راه مانده شده است که تأمین آنها با محصولات چاپی وطنی راه اندازی می‌گردد. مجمع پالیگرافی گنج نشریات از سال 2014 فعالیت خود را به راه مانده است و سمت اساسی فعالیت گنج نشریات استحصال کتاب و دفتر، روزنامه و کاغذهای چاپی میباشد. برتریت این تکنولوژی‌های چاپی در آن است که اکثریت کارهای دستی را خود تکنیک انجام می‌دهد. این روند به آن آورده می‌رساند که صفت محصولات بلند و حجم براریش زیاد کرده شود. نشریات گنج مجموعه کل بوده استحصال مثلا دفتر را از صفر آغاز نموده است. اگر دفترها در دیگر کارخانه‌ها در خارج کشور چاپ شوند ما چاپی دفترها رو خودمون چاپ می‌نماییم، خودمون استحصال نموده بندوبست کرده با بازار داخلی رو تامین می‌نماییم با محصولات وطنی. طور اطلاع داده شد محصولات این کارخانه در بازار داخلی سرخریدار بوده تمام طلبات قانونگذاری عاید بر رعایت استانداردهای زبان دولتی عملی کرده می شود. هدف از تأسیس این کارگاه استحصالی تأمین اهالی تاجیکستان با محصولات چاپی وطنی بوده. با این واسطه سهم گذاشتن در رشد هدف چهارم ملی صنعت کنونی کشور می باشد. در دوره نقش چورابینی ها بخشیده به برگزاری آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من امروز خود در همه شهر و ناحیه های مملکت دوره نهایی این آزمون گذرانیده می شود. این نوبت در شهر روگون آزمون مذکور در سطح بلند تشکیلی گذرانیده شد. گزارشی خبرنگاران ما. در قصر فرهنگی شهر روغون دوره یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردید. در این آزمون علاقمندان و دوستداران شعر و سخن و ترانه اشتراک نموده از روی نومیناسی‌های آهنگساز، سراینده، نوازنده، شاعر و راوی بهترین استعداد بلند خویش را نشان دادند. آزمون جمهوری برای دریافت استعدادهای نو و ایجاد اثرهای تازه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر کرده می شود. آزمون با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت
давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ баргузор мегардад. гуфта мешавад ки ҳар як номинатсия дорои талаботи махсуси касбӣ буда, дар вақти иҷро таълифи асари мусиқӣ, шеър, суруд ва оҳанг ба инобат гирифта мешаванд. ҳунармандони бо маҳорати шаҳри Рогун бошанд, ҳар як банду талаботи озмунро риоя намуда зери ҳакамии доварони касбӣ баромад карданд. тибқи шартҳои муқарраршуда дар озмун иштирокчиён аз рӯи маҳорати шоирӣ, навозандагӣ, композиторӣ ва ровигӣ мусобиқа намуда дар асоси холгузорӣ ғолибон муайян карда шуданд. маврид ба зикри хос аст ки дар чунин озмуни сатҳи баланд ҳаваскорону наврасони бо истеъдод аз мактаби мусиқии шаҳр ширкат варзиданд. дар фарҷом ғолибон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Рогун сарфароз гардиданд. дар ноҳияи рӯдакӣ бо мақсади омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, фаро гирифтани онҳо ба таҳсил, пешгириву аз байн бурдани хушунат дар оила ва шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ чорабинӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ тавассути як намоишномаи театрӣ ҷавонон аз оқибатҳои ногувори ифротгароӣ огоҳ шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. пас аз хатми мактаб ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавам. гурӯҳи ташаббускори ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсафи шаҳри Панчакент бо пешниҳоди як намоишномаи ҷолибу диданӣ ба чанд масъалаи муҳими ҷомеаи имрӯза, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, фаро гирифтани онҳо ба таҳсил, пешгирӣ ва аз байн бурдани хушунат дар оила ва шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ дахл карданд. намоишномаи мазкур ин навбат ба сокинони ноҳияи рӯдакӣ ки бештари онҳоро ҷавонону наврасон ташкил медоданд манзур карда шуд. ташаббускорон аз ин пеш бо мақсади пешгирӣ ва аз байн бурдани зӯроварӣ дар оила, инчунин дигар амалҳои номатлуб дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кулоб ва чанд ноҳияи вилояти Суғ чунин чорабиниро роҳандозӣ намуданд. ба таъкиди масъулони ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф, нишон додани оқибати амалҳои зишт ва бесаводӣ андешаи ҷавононро таҳрик медиҳад ва водор месозад ки ба илмомӯзӣ машғул шуда корҳои манфиатоварро анҷом диҳанд. мо ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф иқдом гирифтем барои иҷроиши барномаи давлатӣ дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ки аз соли 2014 то соли 2023 қабул карда шудааст, ҳиссаи худамонро гузорем. бо ҳамин мақсад мо лоиҳаи пешгирии зӯроварӣ дар оила, ҳаракатҳои ифротгарориро амалӣ гардонида истодаем. қисмати асосии намоишномаро сабабу омилҳои байруншавии оилаҳои ҷавон дар бар мегирифт. мақсади асосӣ ин барои тарбияи дурусти ҷавонон оиди пайдо, яъне бунёд кардани оилаи солим аст. бо ҳамин мақсад он ҳама мушкилиҳое ки сабаби ҷудошавии оилаҳо мегардад, мо хостем дар ин саҳна нишон диҳем. баъди дидани намоишнома, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, ҷавонон, ходимони дин оид ба масъалаҳои матраҳшуда фикру андешаҳои худро иброз доштанд. аз ҷумла таъкид карда шуд ки барои пешгирӣ ва аз байн бурдани вайроншавии оилаҳои ҷавон, хушунат дар оила ва шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ сатҳи маърифатнокӣ бояд баланд бардошта шавад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи лоиҳавии байналмилалии миёи 2019 иштирок карда 42 медал ба даст оварда соҳиби шоҳҷоиза гардиданд. ин муваффақият аз фароҳам будани шароити таълим ва сифати таҳсил дар Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. аз 12 то 14 апрели соли 2019 дар шаҳри Кедаҳи Малайзия олимпиадаи лоиҳавии байналмилалии МИИО 2019 баргузор гардид ки дар он хонандагони тоҷик бо пешниҳоди лоиҳаҳои ҷадид иштирок карда бо муваффақият ба Тоҷикистон баргаштанд. дар ин олимпиада хонандагони тоҷик дар миёни намояндагони 11 давлати дунё тавонистанд сазовори 42 медал, 20 медали тилло, 6 нуқра ва 16 медали биринҷӣ гарданд. ман дар олимпиадаи байналмилалии МИИО 2019 дар Малайзия дар байни 11 давлат ва 260 лоиҳа иштирок кардам ва ҷои сеюмро ишғол намудам. дар маҷмӯъ аз ҷониби иштирокчиён ба олимпиадаи мазкур 340 лоиҳа пешниҳод гардида, хонандагони литсей барои хонандагони болаёқати равияи иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе ҷои сеюмро ишғол карда 6 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ман бори аввал дар ин хел олимпиадаҳо
иштирок кардам, ҷои сеюмро ишғол кардам. омӯзгорон таъкид медоранд ки сол ба сол хонандагони тоҷик ба илмҳои дақиқ бештар таваҷҷӯҳ менамоянд ва натиҷа ин аст ки онҳо имрӯз бо пешниҳоди лоиҳаҳои гуногун метавонанд сарбаландона дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонии Тоҷикистонро муаррифӣ намоянд. аз аввали соли 2019 то имрӯз хонандагони тоҷик дар 7 олимпиадаи байналмилалӣ ки дар давлатҳои Қазоқистон, Беларус, Таиланд, Россия ва Малайзия баргузор гардиданд, фаъолона иштирок намуда сазовори 109 медал, аз ҷумла 28 медали тилло, 17 нуқра ва 64 медали биринҷӣ гардиданд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 38 медал зиёд мебошад. Нуриддини Қурбон, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, мақсади мақсад, Душанбе, Ахбор. дар шаҳри фуҷайраи амурати муттаҳидаи араб чемпионати осиё оид ба гӯштини дзюдо баргузор гардид. дар ин мусобиқа варзишгарон аз чир давлати дунё бо ҳам рақобат намуданд. Темур Раҳимов, донишҷӯи факултети ҳарбии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саймимин Раҳимов, ки ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин чемпионат намояндагӣ мекард, бо маҳорати волояш тавонист ба чанд варзишгар ғолиб омада мақоми дуюм ва медали нуқраи ин мусобиқаро ба даст орад. барномаи ахборро идома медиҳем. боришоти рӯзҳои охир ба баланд гардидани сатҳи оби дарёҳо, фаромадани ярч, омадани сел ва тӯфони сахт дар мамлакат боис гардид. эҳтимол аст ки рӯзҳои 23, 24 ва 25 апрел борони сел, вазидани шамоли сахт, баланд шудани сатҳи оби дарёҳо, раъду барқ ва дигар ҳолатҳои фавқулода дар минтақаҳои назди соҳилӣ ва кӯҳӣ ба вуҷуд ояд. Нуралӣ Сафумуддин бо тафсилоти бештар. мувофиқи маълумоти агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзҳои 24-25 апрели соли ҷорӣ дар мамлакат ҳавои ноустувор дар назар буда, боронҳои хусусияти селдошта дар баъзе шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла шаҳри Душанбе, шаҳрҳои Хисор, Ваҳдат, Истарафшан, Кулоб, Панчакент, ноҳияи Варзоб, Файзобод, Нуробод, Рашт, Сангвор, Дарвоз, Фархор, Восе, Данғара, Ховалин, Муминобод, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Ағбаи Шаҳристон, Масчоҳ, Ёвон ва ноҳияи Рудакӣ дар назар дошта шудааст. дар таърихи 23 аз соати 10 шаб сар намуда боронҳои пайдарпайи тӯдагии марҳилавии пуршиддат ки дар натиҷаи он дар таърихи 24 ва 25 ба ноҳияҳои зерин боришотҳои зиёди пуршиддати марҳилавӣ тӯдагӣ ва кӯтоҳмуддат ки дар натиҷа дар баъзе ноҳияҳо вобаста ба боришоти зиёд ва паст омадани ҳарорати ҳаво то 10-15 дараҷа ки дар натиҷа раъду барқ ба миён омада боридани ҷола аз эҳтимол дур нест. боришоти шиддатнок асосан вобаста ба сарчавии ҳавои намноки атлантикӣ ки ба воситаи баҳри миёназамин, баҳри сиёҳ, баҳри каспӣ ва дар якҷояшавӣ бо фишори атмосферии мурғобӣ ворид мегардад. инчунин дар баъзе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шамол бо шиддатнокӣ аз 15-20 метр сония то 20-25 метр сония вазида, дар ноҳияҳои водӣ буда пастшавии ҳарорати ҳаво то 10-15 дараҷа пешгӯӣ мешавад. эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар рӯзҳои зикр гардида вобаста ба паст шудани ҳарорати ҳаво ва боришоти зиёди аномалӣ аз дору додани зироатҳои кишоварзӣ ва ба сафарҳои нолозим баромадан худдорӣ намоям. шабонарӯзи гузашта дар натиҷаи боришоти пуршиддати борон дар ноҳияи Турсунзода ҳангоми чаронидаи чорво дар наздикии дарё шаҳрванди 16-сола дар натиҷаи омадани сел ба ҳалокат расид. ғайр аз ин дар натиҷаи вазидани шамоли сахт дар ҳудуди шаҳри Душанбе мошине ки дар канори роҳ он таваққуф карда буд, мутаассифона дарахт шикаста сарозер гашт ба болои мошин ва дар натиҷаи ин ҳодиса мутаассифона мусофири мошини мазкур дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи мошин бо гирифтани ҷароҳатҳои вазнин аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумита ба яке аз беморхонаҳои шаҳри Душанбе интиқол дода шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳушдор месозад ки то охири моҳ хатари боронҳои сел ва тарма зиёд боқӣ мемонад. боришоти шадид дар кӯҳҳо ва домонакҳо сабабгори
нармии хоки теппаҳо мешавад ва эҳтимоли ҳаракати онҳо вуҷуд дорад. сатҳи рудхонаҳо, ҷӯйҳо ва каналҳо ва обанборҳо боло меравад. бояд қайд намуд ки тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар дар ҳудуди мамлакат то охири апрел ҳавои номусоид боқӣ монда боришотҳои боронҳои пуршиддати селосо ва аз он ҷумла боридани жола ва зен шамоли сахт ва аз ҳама муҳимаш бояд қайд намуд раъду барқ пешгӯӣ карда мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳамаи шаҳрвандон аз ҷумла падарону модарон даъват ба амал меорад ки фарзандони худро танҳо ба саҳро ва кӯҳ баромадан нагузоранд. бо назардошти вазъи номусоиди ҳаво аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар рӯзҳои болозикр аз баромадан ба саҳро худдорӣ намуда ҷони худро зери хатар нагузоранд. нуралӣ сафомиддин, аҳлиддини карим барои барномаи ахбор. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи тилоти ахбор. хайр, саломат бошед.